Karena tingkah siu tulop ke Real Madrid yaki player jongka tang hapo si tayew. Hakani ka video ngin page tang si pengut ki player jongka Real Madrid ki barem dor tam. Parlos ngapa wat klet ban like jakani ka video. Bat subscribe lada pidang page ten mai. Bawan pasi peu udai Rodrigo. Siu tulop ke Real Madrid ya Rodrigo hado ar kelur sapsan lak tingkah. Man la kata yew. Bat kah kontrak jong Rodrigo bat ke Real Madrid kan kutno hausnam arhajar arpapra. Bawan bak hendai udai Antonio Rudiger. Siu tulop ke Real Madrid ya Rudiger hado ar kelur prapun lak tingkah. Man la kata yew. Bat kah kontrak jong Rudiger bat ke Real Madrid kan kutno hausnam arhajar arpun rew. Bawan pra udai edar Militao. Siu tulop ke Real Madrid ya edar markaju bar ya Rudiger hado ar kelur prapundreu lak tingkah man la kata yew. Bat kah kontrak jong edar bat ke Real Madrid kan kutno hausnam arhajar arpapra. Bawan nyew udai Courtois. Siu tulop ke Real Madrid ya Courtois hado ar kelur kenai pendreu lak hakashi tayew. Bat kah kontrak jong Courtois bat ke Real Madrid kan kutno hausnam arhajar arpun rew. Bawan rew udai Trent Alexander. Ka Real Madrid kasih tulop ya Trent Alexander hado like klur nyew peu hajar tingkah hakashi tayew. Ka kontrak Trent Alexander bat ke Real Madrid kan kutno hausnam arhajar live away. Bawan basan udai Federico Valverde. Ka Real Madrid kasih tulop ya Valverde hado like lur arp nyew lak tingkah hakashi tayew. Ka kontrak jong Valverde bat ke Real Madrid kan kutno hausnam arhajar arpo kendai. Bawan basau udai Vinicius Junior. Ka Real Madrid kasih tulop ya Vinicius Junior hado sau klur kendai nyew hajar hakashi tayew. Ka kontrak jong Vinicius Junior bat ke Real Madrid kan kutno hausnam arhajar arpo nyew. Bawan balai udai Jude Bellingham. Ka Real Madrid kasih tulop ya Jude Bellingham hado sau kelur kendai pupra hajar tingkah hakashi tayew. Ka kontrak jong Jude Bellingham bat ke Real Madrid kan kutno hausnam arhajar arpau kendai. Bawan baar udai David Alaba. Ka Real Madrid kasih tulop ya David Alaba hado sau kelur sau peu lak tingkah hakashi tayew. Ka kontrak jong David Alaba bat ke Real Madrid kan kutno hausnam arhajar arpun rew. Bawan baningkong udai Kylian Mbappe. Ka Real Madrid kasih tulop ya Kylian Mbappe hado drew klur kasau lak tingkah hakashi tayew. Kylian Mbappe udai player barem dor tam jong ke Real Madrid. Ka kontrak jong Kylian Mbappe bat ke Real Madrid kan kutno hausnam arhajar arp kendai. Komen hapo komen section ya player ubah tebet tam jong ke Real Madrid. Parlo kada episode tenat ya kan video. Sopa ya rapan like bat subscribe. Kublai sibun.